دم وخوش بقلي براي عزيز هفالي برومت راسكوتن حق بوتنا حق نافي خدية ايركو هون راس ببيجن هون حق دبيجن ايركو هون حق ببيجن هون خدي ذكر دكن كي خدي ذكر بكي خدي تعالى وي ببيرتينا جبويكو خدي تعالى ما ببير بين جوين نعمتي ام قام معلوم لكن لازم تي ام هردم راسكوتي بن لازم تي ام هردم براستي بجين لورا جيانك بعزت جيانك بشرف جيانك بالرمت جيانك بعدالت انجاق براستي انجاق براسكوتني بكتي جبويوي صادجة ببن ميماري جيانك بالشرف وبالرمت راسكوئي وراستن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري سلام ورحمة خدي لسر أهلي ولسر مالبطة وبقري بلاي عزيز وهجا هم تغايب خير هاتن سر جوارا هاتن إيرو نيوان من براستيجي سيدا كي بقدر بلن كو بالصلاجي أوجي ببوراي كو قوتا خوا هول دديك وحقيقتك الراس بين الزمان ما إيرو أو عاجز كركر نيوان خوا كو أم جوي سوال بكن كوي حقيقتا شيء فهم كري أوجي بما بدا فهم كرين إن شاء الله تعالى سيدا عزيز وهجات بخيراتي سر جواراتي خداج مو گهدارا تبارازی به نوا خیر و خوشی ده خدا تعالی خیر متوی بده سيداي من از هاد دست بكم نها براستيجي متعاجز كر اني هاد في درا ام از خوازم بيا بيجم لورا ام اندام اهلكين ملتكين او ملت براستيجي فقير بلنغاز بنداز زماني وهاتي قد خكرن چنداوي هاتي قد خكرن شخصيتاوي هاتي قد خكرن الملائكه في درا مبيرا جدا مبيرا نقاش كرن يعني نصنامات زمان تتونه بالنصنامات تتونه كاس نكات ناس بك الزمان تجي هبونا تبك وقتا كاس هبونا تقبل لك تتونه جبري وي اواي از دبيجم سببي فيا كو في بندستيا هاني في نزانيا هاني باتفاقيه دنوا ملت كردا وباتفاقيه سبب هري مهمجي براستيجي نزاني قالوا ملتي كو دين دزاني بو اول دزاني بو حقيقت دزاني بو دنوا جواتا كردادا اوانا چما هي براستيجي يعني هفديتنك يعني چه نکرن به هفرا و یکیتی که به هفرا چه نکرن و یکیتی آخوا نکرن یک و او انسان آنا ندا فهم کرن سبب ویا تو چه گرید سیده عزیز تو بکار بجمه ویا شیروبه بکم اشتراد بیم خود اشتراد بسم الله الرحمن الرحيم بناغي خداي الرحمن الرحيم سيدايم وك چروكا كي دبيجين گوتن تشتك دركتيه وقتی كمبيوتر بالكسار دركت گو مرب چجه بپرسه دزانه ایجا گویه که قرناس چوجه را گو بالكسار هده بيجه به چه چتونه گو بالكسار معلومه يعني چه چتونه گو بالكسار تقو پارچalamış bu infilak kir yani ایجا ماشاءالله سوالاته دنوا سوال ده bir sürü سوال هنه يعني يعني وقتی گو اف سوال به فهم کنش خوزات الحمد صافيت بتحجه جاري تشتكي جتره نامه يعني اجا بريا فينال سر باتفاقيا ملتي كور ببخشن اما ازولو نا انسانكي اديبم كرمي ولو جروفر جمره ولو حاشا منافقي تفعمي جبولو از بيفي خو راست يعني توش ام خلقي طورين هرما طوري طوركيات بيجم يعني ادخوازم گودار مد ودل ببخشن عفو بكن فقط بتوجيتي از بيجم كي يعني سبب باتفاقيا كردا بلاغو كرد مسلمان بس حاشا نگو از ویج وقت از وید بيجم اسلام نهشتيوا او ببنا ياك اتفاقيته كوينا وانا يعني فقيره اسلام جي فهم نكرنا يعني مالا خلصر اسلام خرا کرنا فقط اسلام جي خرا کرنا
فام نکرنا دها دورسو مالا کردا لسر دین هاتیه خراکرین اما بس کردا دین جی فام نکری yani milletê Kurd bela godîndarin ji bo dîn ji hemû tiştî xwe derbas dibe. Ez tim dibêjim yani ji bo vê psîkolojiya wana ji bo got neyarê wana weya em bêjin ew milletê got Kurdistan dagir kirina ew qewm û ew dewletê got Kurdistan dagir kirina bi vê psîkolojiya Kurda xwe şik zanin. Ji bo wî awayê Kurd kirine neqebeyna du qesada. Gotiye yek jê dîn e yek jê war e. Wextê hûn dewa her duwa bikin wê meqes wequt bike. Îce hûn mecbûrin ya war bixwazin ya dîn bixwazin. Her du ji wer nakevin. Îce malûm e însan wextê derzik têkeve tiliya merev êş dige canê merev. Tu însan naxwaze got êş têkeve canê wî de yani. Îce hala mirin yani. Yani Kurd kirine neqebeyna du meqesada. Wextê got hûn dewa dîn hûn dewa welat bikin wê meqes wequt bike hûn ê bimrin. Kî nîtekî mixabin dîroka Kurda jî evanî zêkî hezar saliye wextê got merev bifikirin mixabin pratika wê ji wer çêbûye. Ew Kurdê got dewa welat û dîn kiriye bila li ser navê çi bê bi fitne û bi fesadî û bi vir û bi dara û hatine sûcdarkirin û sonujda ya hatiye kuştên ya hatiye girtin. Ji bo wî awayî şairekî me Kurd heye Şeyx Misbah dibêjin divê dazê navê wî jî bêjim dibe însanê rastgo di dîrokê de yan girtîne yan kuştîne yan birçîne. İnsanê rastgo di dîrokê de yan girtîne tu ver dibe yani tu dibe em tirsiyan me nego. Dibe yan girtîne yan kuştîne yan birçîne. Evana waqeeke yani. Em qebûl bikin em qebûl nekin aniha jî ez dipeyivim di peyva xwe de ez hesabê got ka wê ji min re çi xilas bê çi xilas nabe. Acaba wextê peyva min xilas bû wê sicîla me weya wê werin devê deriyê me bixin nexin yani ez wê tirsê de me yani çimkî em di welatekî got hiqûqê însaniyetê tê tune ye ya tê hevalbendê wî bê ya heqê jiyanê mafê jiyanê ji te re tune yani. Ji bo wî tevî evana tiştekî gelkî muhim e. Rast e yani. û ne qebheteke gelkî mezin e jî yani. Îce ji bo wî awayî ez seydayê me ez carna wextê dikevime ştegalî ez gelkî jeb bela welat dikim wek mesela Nasreddîn Hoca wextê got min bela kir tu werî bikişêne. Îce ji bo wî awayî Kurda tim manet neqebeyna wî meqesî de yani. Îce ji ber mirinê qîma yani feqîra nikaribûna weya newêribûna bêjin got bê wela em dewa welatê xwe jî dikin û em dewa dînê xwe jî dikin û em dev ji welatê xwe jî bernadin em dev ji dînê xwe jî bernadin. Çimkî wextê got ev her du peyv gotin mirin tê pêşiya wan e. Îce ji bo got ji mirinê xilas bin mecbûr e jekê ji vana derbas bibin. Yani ji bo got ji mirinê xilas bibin mecbûr e yekê ji her du peyva derbas bibin. Ji war û ji dîn yek ji war re dibe. Her du ji war re nakevin yani. Ji bo got wextê dewa her duwa bikin wê bêne kuştin yani. Êce yani aniha jî gelek di civakê de jî ez bixwe jî rasta wê têm gelek seydalarê me jî û gelek yextiyarê me jî û malbatê me jî û gelê me jî tev dibe de seyda ma muhim got merev herê cennetê roja qîyametê cennet muhim ama me merev Kurd bê çi ye û merev Türk bê çi ye û merev Arab bê çi ye û merev Fars bê çi ye. Ekro rast e tamam yani merev çi bê ne muhim e fakat ama waqeekek heye. Waqeekek Xuda Azze ve Celle ez tim dibêjim ez her car tên me ziman bi min neşêwirî bi min îstîşare nekir ez dayîkeke Kurd anîm di filan tarîxê de filan welatî de filan zamanî de. Acaba haşa wextê got Xuda bi min şêwirî bana gotibane me ez ji te kîjan dayîkê bên me dunyayê û ez ji te kîjan welatî bên me dunyayê û ez ji te kîjan zamanî bên me dunyayê minê ji xwe re en dayîka zengîn dewlemend
وأن ولاتي خوش راحتي تدها وأن زماني خوش خستبانه أما خدا عز وجل بمن شوري بشورامه بإرادامه برزامه از هر جارد بجم اجدایی که کرد ولاتي طوره ولاتي گو جگم گمو کمار مارو کاپه وقتی تنه وقتی زهات ما دنیای خودی زانه به چند هزار دلار دیندار زهات ما دنیای اب نه ترجیح من نه ترجیحات کسی جیانی ای وقتی گو خدا مشوری بانا اولا ما اب ترجیح قبول نتکر ای پکی پشتی گو خدا اشیان ما سنت الله خدا عادت الله خدا اجدایی که کرد شیان ما ولاتي كردستان آنما دنیای چه از قبول نکن و یا جوی ظلمتر چه یا گوهنک قبول نکن اما مخابن ایرو ام دنیلر هنک نجامر ام بیجن امنا به جامر نجامر قبول نکن دی چما اون بکردیت پیون ایرو زمانه کردا مثلا قدخیا ام وقت تمام ایرو ام مثلا مینک بدن دولتا گو ام تیدن ترکیه می بیجن ترك جي وعرب جي وفارس جي وازنلغي دي جي هر حمو وكهف باجا خدنا دولتين نوريا حمو عسكرية كم بهفرج دولتين نوريا فكي شما عيني دولات عيني خبات عيني وظيفة عيني برجواندي اما بس تمام خدمتي ما باجا ما حمودشتي ما تركارا ويرسل زماني تركي به يعني باقي خدا عز وجل حاشا نكاري بو تمام دنيا بكي ترك ويا بكي كرد ويا بكي عرب ويا بكي فارس يعني ادفردا اولا ترجيها انسانيتي اصلا كرن يعني ترجيها زمان انسان بزمانه خو انسان او انسانه قوت زمانه خدخه كر معناوي ته انسانيتي او انكار كر يعني هلا ايجا قمرت في مسألة عالية أولي وبنره عالية دين الإسلام وبنره في مسألة خوزاتن کامباغی يعني چاوا انسان کی گو بیواولا باوریا ام خدا ہے از خدا باورمنده و از عبد خدا ما ایجا او زمان گو خدا دای هلک انسانا بلاد خوازی هم ولاتی وی به بلاد خوازی نه هم ولاتی وی به قیمه و جیر نوی دبج قدخه برده قیمه و جیر نوی دبج قیمه آنی نجی برده نعجبه وقتی او زمان گو خدا هنک انسان سر آنین دنیای آفراندن تا او زمانه وانا نعجبان معنا و دمکی تا او حرکت خدا او آفراندن خدا نعجبان اب دیرک اوتوماتیک مسبب کفره إذا از نرموی دارید امرا گفت اگه از قوات داخل يعني از دبیجم برا کزنی از نخواستم که عجزی بکه از خواستم دیسات بیابه يعني به اتفاقیت يعني نه اتفاقیات نوا عالم کردا دا يعني بنیر از دیندار دا بیم نوا مسلمان از بیم دینداری کردا لورا از سوالا هاشت بکم نها ام کرد علوین ام علوی کرد علوی هنن کرد سوریانی هنن کرد سورانی هنن لورانی هنن گورانی هنن ایجا کرد ترکیجی چی بونن یعنی طایفه کی مزده بی وای ایجا وای بی کرد ترکیجی زانن نه اوا کرد ترکی ام جی فهم نکن قالو اویاج داعش کردای اوجی تشتکی جدا ام کانو تشتکی جدا نقاش بکن یعنی ام نه اتفاقیات یعنی ج سوريانيا ج اسوريا ج كردا ج علويا يعني همو انسان كل وي اخيد دجين يكيتيا دينداري وان يعني چما اتفاق كده نواندا چينا بقالو فيا بچوا قليدن ككو وقت از بچو چوبوم فقيتي رحمه خدي مري حاضر على بابه من قتلاو توا بيوا وام جوليا شكوتر تخي عمري ما قها 5 سالي ورحمتي شاهي خزنا شاه احمد الجندي مخونديه وبلكي بحزاره فقيه ومدرسه جي دركتنا ودقنده جي بلكي ايرو حالي حاضر بس مرازه دترهنا وابي من وخاله من وافانا تم ملانا واتشتي قلت بجي لا وكسي جوانا روجه كي بحسابات نكري يعني ابتبات شكو درتخي اذا طبعا اجي بتشوشكم نو شوما فقتيه از فكريم اجناب در نكتم بابا والله انزان معنا ام لحجرا كتاب بحواله خورا مذاكرت كن
ويا فقيه مزن درسام ددنا ما ام دكتيبه دخوينين يعني نزانم يعني ليس منو رحمتي بابي خو ما بهبدون ندافع ممكن كا مسألة شيء مقصد شيء يعني اجاب دسه 4 سال تيفا درباز بون مدعوه فهم كر يعني مگو بابا گوها مگو تدید برین هاب سه 4 سالا تجمع سؤالك كربو گو ما چه سؤال نه تا بیراوی مگو تا گوتبو اشتا وات شتيت دبيجي چما مالا نابيجن يعني مگو بابا مفهم كر گو ما تا چه فهم كر لاو مگو بابا ما آن هاد في دنیا هذا تمام انسان معيشتا و بشكل کی درواز بي مگو مثلا آن ها گنده گو املینا ما هر کسی پس خودید که نه هنک پس خودید کن هنک جلکا خودید کن ببخشن هنک مثلا میا خودید کن هنک عرداد چینین هنک آویات چینین هنک رزاد چینین مگو هر مالباته کی ماله کی جیان اول سر تشتکی مگو بابا مالاجی انسانه او جیوه که وا انسانه گندیا هر کس کی منفعته واد تشتکی دیا لگورا منفعته خوا مجبور حرکت بکن نویرین يعني چمکی وقتی گل پای منفعته خو نچن راستی بیجن قیمه هنکا جوار نای این منفعت جی فطرتا انسانیه انسان مجبور به ایجی ایگو منفعته ویدی چه ده هیل گورا وینا بازار خود که ایجی رحمه خودی مری حضر علیه مدی بابیم گو هایو ما وره مگو اری بابا ولا عینا وره ایجی از آنها جارنت بجم اد بحرا ببخشم بخودی مبیرا ترسی ندبر مبیرا منفعت ندبر و از زارو بوم امراستی گو ویجی چنا بگو اجار دیج راستی خور مخوار خودی همه کور زراب به اج راستی خو نای مخوار اجا سیدا من بین سر مسئله اولدار ترکا از ادعا دکم گو اغلب ملای اسلامی نه کرداتنی ملای مسلمانا عالم مسلمانا دين گو خدا عز وجل بجبرائيل عليه السلام راج محمد عليه السلام راج شياندنا قبول فهم نكرنا زادن يعني سيدا استمي وي داري يعني از نخوزم دا كم تكم نو برجمته لا سوال من زاتن وي داري كو وقت ام بين انسان واسلام انسان ودين استخوازم توي ابا كدن دا شروع بك توي گوتنا خلاص بك و تو وقت كي وي داري خير ايمان اخو اري بله اجا معلومه وقتي گو عالمه رجاكي مدي ساي قال لي حوالي هجا براي عزيز حوالي برومات منتوایی بخیر هاتن سر چاوراتی سیدا مجول به ازنا خواستم گفتنی سیدا ببرم سری دوره لی ان شاء الله تعالی دویا برنامه دا ام جواره تعریف بکن لو رئیس نمیج عیدی ام مجبور مال خدا بکن ام جواره تعریف بکن هونی چه نمیج بکن ان شاء الله تعالی ام جواره ببیش اجا وقت عالم کردا دین خدا فهم نکربن ما چاوای کیتید نواواده چپه يعني ancak merev dini خدا فهم بکه گو ارمانجا merev ببیک برجواندی merev ببیک merev سروی ارمانجی و برجواندی لحب بکه ببیک يعني یکیتید و merev دو شکل فهم بکه بشکل گوته ببرا میجی انسان حمو ببیو که هف حمو که هف بفکر شخواف نممکنه خدا عز وجل جلو را اب نخست يعني آیتا پیروشی بجه اگر خدا خستوانا وی تمام انسان وک ذهنیتا ترکا گو ایرو بماد دنا تحفکرین بماد دنا قبول کرین به تک دیل و تک bayrak و تک وطن خدا عز وجل اجکاری بو اشتهانا چه بکی شخو اوانا نممکنه اوانا دجی سنت و اوانا ظلم اوانا نحقی اوانا راست بس لسر راستیه یکی تیچید به لسر حقیه یکی تیچید به اجوا کما گوتی وقتی گو ملای کردا استثناء خارج معولی گوت مرحله اولی ترسایا معلومه حمونه ورن راستیه بیجن چونکی گل لکه گو راستی گوتن مالا و خراب جبو مالا و خرانه به حمونه ورن راستیه بیجن اوانا چو آلیه دیتره برجواندی هر کسی نو که هفن یعنی منفعت هر کسی ندو که هفته یعنی انسان مجبور دبه الپای برجواندی خود پر منفعت خود چیانی
اجا ایرو جیانا دنیا گو امته دنا حال حاضر موجود امته دنا هر انسان کی الپی سازیه که هر انسان کی به پارتیه که وگری دایا هر انسان کی وقفه که وگری دایا هر انسان کی امبیجن به مؤسسه که آریکاریه وگری دایا لو پرسونل دورگیه یعنی مجبوره جیانا خدا وقتی گو او ایمانا کامل تو نبه و دین خدا جی خوشک نهد بفهم کرد مجبوره گورا برجواندی و سازیه خوا و پارتیه خوا و اوا خواره ای وقتی گو بو معلومه ام سر صفره درنون زاروکه ماله هر یکی جمع ام گردایی بجی کیرنه یعنی سر صفره مالبات ده ماله ده هر یکی ام وقتی ام بابر صحبت که ام بنا پاله هنکا yani کویر مخابن بونا پاله هر کسی اما نبونا پاله خوا يعني وقتی گو ایرو از تم وهاد بيش ادب ام ملت کرد وقتی از ناس دکم از ددم ناس کرن ان به ام جهور جحر و جهيرين شخلكير شير و شكرين تريد ان هاد الدنيا ده تدوي كيفك بحثا جامعية كردات كن بحثا معزولفاتيا كردات كن بحثا ناموسا كردات كن بحثا غيرتا كردات كن بحثا راستيا كردات كن لو اوانا تمام دنيا بيت اشتي قبول كي راست افقاس تشتي هانا دمدن موجودن اما بس مخابن افاقات تشتي ام جوالي خورت كن بيراغو ام شخورة ببن ناكن يعني از الفيدي لسر خو بيجم تشتكي لسر شخصي خو بيجم از ده حزار و نهصد و حشتي ده هات مردين ام المردين بجيبون الويدي مجيانا خود استا هنگي برخدانا ام بيجن اسلام جيتي التركي نوه دست بيت كر ام جيل سرناوي امتا اسلامي مسلمان بري هفن وام تبدا مسلمان وام بري هفن منفعتي ما حموها تشتكي ده ما يعني جداتي نكر نقبينا انسانا والقرا درفت اخو القرا امكان اخو القرا او اخو ما جيانا اخو بهر كثيره بهر مشان اما هدي مفهوم كرغو بله بابا بخود تشتكي مدوي دنيا تنه حسابه ما تنه قسمه بانسانتي قبول ناكي زمانه ما قد خيا چاندا ما قد خيا ناوي ما قد خنا ام دوي دنيا ده نين جيم دوي دنيا ده تنه بريا حرتشتي دوي ام دوي دنيا ده هبل مقاله خوكر وقتی گو مقاله خوكر ما بحثا خوكر هدي او برايم مسلمان جمدور بون گو ان عرق جيتيت كن بكل في عجب مالنا ميراتوش خدي بترسن صباح حتى عباره ونزاروكي مرد مكتب ارد بيجين ون ببارلغم ترك ونصنا ارمغان وصن بتركي ون بينا مطلو تركم ديانا ام دينا كن ام اعتراضنا كن اجا وقتی گو ام دي ولا نا ام نتركن ويا ام نك عرب ام كردن ام جي ملتكن ام جي قومكن ام جي زمانك ما هي يجنبون عرقشي يعني هدي ولو اوانا وما وبو يعني اجروجك حوالي ما يقول بلكي 10 سالان بهفره يعني ام ما صحبت كرنا وام شونا درسا وما عايدا دايا هبودو مشيانك اسلامي بهفره برخدانك اسلامي مشان ديا دبي والله خوجه خديت بري زحفي باش بوي تبري قنج بوي اف چبتا هاتيا يعني بري چبو گوش امتي ندهات مخواري يعني ما بعربي قد بجن مخد امتي ده حسب كر مخد امتي ده غندا كر يعني اما بشتي قو ما هدي فهم كر قو بابو او تشتي او امتا قو ام ده فكرن خيالة تشتكي ور الدنيا ينينا ما هدي بارا خوكر اجا امبونا خراب يعني مقولا ما مستعب بخشا وقتی تجمع بر بیجه حسنا اجبر گل کی باشتر بو ما چتر بو ما يعني لورا چمکی خدا عز وجل جی دویجه امور خدا جی پیغمبر خدا جی بیجه دوی بر حدشی پری شی مربج نفسا خود است بک يعني محیان ها خوشک نفسا خناس نکربو اجا آنها مهجنو خناس کریه يعني ام دوی لازمه ام حدشتیش خود است بکن يعني قنجي به خرابي به لازم تج نفسها خود استبك يعني وقت ته نفسها خو استحكر حواله تجي نفسها خو استحكر اباش خو جواك ك استحكر يا تحول يعني اما وقت ته نفسها خو اصلاح نكي نفسها خو آزاد نكي نفسها خو سرفراز نكي نفسها خو ج باشي و ظلمي و تعديش حراميه نه پاريزي
ملت نسلك باقش درنا كبي هورته يعني سيدايما از ويدري تدي صابين ومرن از سوالا قالوا ديني حق شيء ديني مسلمان شيء مورج الشيخ خزنوي برسكر مقول سيدا ما كاجم بپرس ديني اسلامي ديني هو بوني هاربوني طالان کرني کشتني زانا قول سيدا از ببيجم ديني اسلامي يا ديني مسلمان ناقو ام ديني اسلامي مسلمان جادو جدا نكن و ام كي ماسكي مزم بكن ها ايش خوازم سيدا خو برسم ناقو وقت ام لحقيقه دين دنيرن يعني حقيقة الدين ده يك تشتكي دبن شهادوي خد تعالى دبيجي تشد دبي لا إكراه في الدين خلاص بوشو دبيت يك إنسان كي بكشت إنسان الدنيا كشتي أو جيبوي ما مساج هاري الدنيا وخلاص بيه لأن إنسان دنيا تشتكي دنيا يعني الدين هان شيء يعني الدين شيء قواتم ما يقول دين شيء قواتم دين نزار بمشي فيهم جيناكن يعني تبيات كارج مرة شو أشيله بك خير إيمان أخوة كيكو أنا مجارك يعني قال كي دفتريشة يعني از بكرتاي وهابجم مقاباديش يعني زمان كيكو او دين الهي دين خدا مخابن ايرو حاله حاضر جنابه وي بيشتر سروي دنيا تونه ها بلكي هنك انسان فرد دمالا خدا دمال باتا خدا انسان خودي وجدان المسلمان فقط وكي ديتري جواكي ده دين خدا تونه دين پیکاری بونه है يعني دين پیکاری بونه है کی کاربه که او خودی مافا خودی دین خودی اول يعني نخوا دين خدا حاشا ثم حاشا جواکه ده تونه يعني دين خورت بونه है دين پیکاری بونه है يعني ام بنا نونا خاپن ذاتن بقولو اول وقت گو سببا گو اکیتی یک رزید نوا کرده ده چه نبویا بلا گو کرد دیندار مسلمان يعني معولی اوانی زمان يعني و اف دینه موجودی گو هایجی نه دین خدایا جبر گو نه دین خدایا معلومه ایجی يعني دین خدا جدایا و دین پکاربونه و دین خورتیتی تشتکی جدایا جهف جدانه يعني يعني آستنگی هم مزند ورده گو سيدا فكر بعدين جداي بديني ما جداي كم شو ديني قديم ببن كم قرآن يجي قد تعالى دبيت بقى هو نبي إنكار كنبي بإيمان تينن يعني أم أون يعني صفات ما شيء أم سكارت شو صفات بدن قا يعني علم إسلام أم شو صفات بدني والله كيكو وقته قلت ببراتيكا روجانا ببراتيكا روجانا بحياتا روجانا بجيانا روجانا لپیشیوان مسلمانات نره او گوت به ام خوندکارن ام پروفسورن ام مفتینا ام واعظن ام دیانتن ام نظامچنا تلجیانا واد روجانت میز دنره تعلقه و وسام بهبره تونه يعني اما حاشا ام فيش شخوره نابين ام شخوره ناكنا اخلاق ام شخوره ناكنا مسلك قو ميسانا تكفير بكن يعني اب نتشتكي راستا انسانك چاوا خو تعريف بك مرفه مجبور وي ور قبول كي يعني اجا دقل فيقا نراستيا هانا دقل فيقا نحقيا هانا شخورت بيجن ام مسلمان اجا ادفردا كارم تشتكي بين مزمان آياتا بيروز بيجي استعيذ بالله الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله أعلم از نشاش بم سورة شورى آياتا سهية از وانا جبيرت كم بلا گوز نحافظم ببخشن دبي او كسي گو إيمانا خواه بتعدي و ظلمي و نحقية نحر ماندنا ايگو روجا قيامتي خلاص بفن يعني جبويا وايد قرآن بيروز تجي دو تده ورده رود يعني بصفت إيمان درباس نابي مطلقا بي إيمان را صفت كيويتي يا المشكرين يا روجي كيرتين يا عمل صالحة يعني ولو بصفت إيمان القرآن دتونه يعني إيمان بخورة تشتكي تيني بخورة براتيكة كتيني بخورة عملة كتيني اما انسان گو ایرود بیجن ام مسلمان ام مؤمن مخابن بزمان خو ادعاء ایمان و اسلام دکن اما بعمل خو تام ضد ایمان و اسلام دکن اجا کا وکم مثلا
دفقوش إيدي أفتشنا ونتعريف بكن أزبخون كارما وقاتيا كسيبكم يعني. خودش راضی بو ولی تا ای پیتشتی مهم آنی از زمان باور که از ویاش ترات کارم راحت ببین یعنی ها تشتی که دانی زمان بلکی می پرکیم بیشته بو دا آلیه شیرو بکرنی دا لی از دخوازم تو دیسا جمعه را ببی سیدا یعنی دین جواتی و دین حق نه تمام مبیا فهم کرد دین جواتی تشتی دین جدای دین حق ام چواج دین یعنی اجوی خرافه هانه اجوی نباشی هانه اجوی نقنجی هانه او دینی که ایجاد کردی ام چما جوی خلاص دبند که بن دین حق يعني الري چی ام کشان ری لازم تبي شوبينا كيكو يعني خلاص بوناج في مسألة تنيا يعني خلاص بوناج في مسألة تنيا وها دوام بكي اما بس وكا جو قرانا بيروز جد بيجي ديروكا دنيا دا اغلب انسانا ايمان نانيا انجا خاو انسانه جو او انسانه جو مؤمن بن خب باريزن مثلا قالك جارا از جواتك بوم جامعه کی چپگیر لمنر تو کنی مگو که کو چمت کنی گوسه دا ببخشب خوده از دبیت مت خاپینت حلال مت کی مگو که کو والله از بمنطقه حیله و خاپاندن الشیطان جی نانر اصلا میجی خاپاندن ذهنیت خاپاندن مرتونه یعنی از راست و رد بجم یعنی گوسه دا ما قيفات تشتيقو وكا رحمتي بابي ما قيفات تشتيقو تتبيجي دجواكا إسامي دا حتان هاما نبيشتنا يعني قو كالم عالم بو بلكي 5 سالي تدريسات دايا از بچوچ بومتي بيرامي قو بلكي 3 سالي مدرستي كريا و هرجارجي 15-20 حفقي ويا بون و تاريخا إسامي ميركوش خورت جمرة تشتن قوتن يعني تاريخا إسامي أبا فلان ورحصل أزيبين مسألة كسيدة سر سؤالاتا اجا مگوكاكو والله يعني بحثا شر و پفچون و قتل عام و کشتن تاریخا اسلامی کر مگوكاكو والله بخده افانا حمو پشتی وفاتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چه بونا وکا ایرو چاوا خلق جبو سلطنتا خو جبو اقتدارا خو دین پاریز زانی بون کو گل روجلاتا ناوین دیندار بون واجی جبو سلطنتا خو دین پاراسنا تعلقا و مسئله و بدین رتونه يعني امديج مرقو اسيدا قونا خو ما دين تشتكنا ما ناخو كاتشما يعني امقو كاكو والله يعني افا راستي افا يعني فقط بس دين الحمد لله ده قرآن ده هيا وفردي anlamda جواكا عالم دنيا ده جهة لورا خدا عز وجل بجي عربية آياتنا هتا بيرام اگر كي قنج عبادتگاه بانا من دنيا خرا كربانا أنا هقوله دشاندا كفنا شوبيا ما كردي دا أم دبيجين خود تعالى ما ددي خاطر تربا خود ددي خاطر اختيارا ددي خاطر زاروكا ددي خاطر حيواناتا يعني جبويا واي محقق بنقها دين هيا إنسان ديندار هنا أما بس هن تيري ناكن والله تلفون تا تنجي تا شو سيدا ولا تلفونا من نورمال خستيا أبدا بس بواتساب جرام جابر قلت يعني لا أنا باش سيدا باش دام بله يجشبويا واي سيدا يعني دين خدا عز وجل القرآن بيروزت بيجي ما شيان دي أمي بباريزن استغفر الله هاغو تاغو ولا أبيات شيء نوب دقيش نوبكو أوي هاجي هره خدي تعال لسر ما فارس كريد بيكم هون شيء كرن وهون دقيش كن يعني لازم تأمش بوي كوفي سيدا دنجت أنا تفهمي ونباشي دقيش كن يعني أو فرزكي لسر ما يعني أموي شوا دقيش كن أم قال نبي ولا هاي أموي نهيلن لو راكو روا قيامته والله أمي بربرسيال بنجيرا جبويكو أموي سيدا دنجت أنا يفهمي دنگ تناد من دنگ نای سيدا دنگ كم بو سيدا تو مد بيزه خدا قال كي هندك نايف عم كرين والله از باور كم تا تلفون خود تشتكي كر سيدا مكاتب لي بنيره
والله تلفونامي وادنجوي مفكر او شاري كار مقرت وكي تشتونه يعني توي شي بك التلفون اخو شي بك و دنگ متى انا باش قال كي هندك تسيدا دنجم خوشته يتا خوشته ما اي تمام اي تخوشته از قال كي قهي خو بدمته هدي زلت بحسين لا دنگ تكوار ما مهم دنگ تي يعني مهم دنگ تي كو انسان تاكو داريكن بله بله نا از فياد بن تاكو ام نما دنگش بكن كو او مجبور هاي امي ها قبول بكن اي ولا شيء نابل ام بربرسيار امي مجبور دنگش بكن جبوي دنگش بوني هول بدن لازم جبوي كو اف خرافه وديني كو ايجاد كريه كو راب ديني حق بي انشاكرن ام تشوا بكن سيدة بلا غلط نوي فهم كرن وقتا قوم قوت تنايا يعني نقو ام ايجا ام نمسؤول وايجا ام نبر برسيارن نا ام بر برسيارن ام مجبورن ام مسؤولن يعني gerek ام وظيفه خو بكن از هر تم دبجم ذاتا دفردا از هر جار دبجم افقاس خباته قد علامة إسامة دتينا كرين از جار ناولو تشنا هما الجمم دبي كرمانشكي مثلا خدا عز وجل نابز حواله خوما خدا عز وجل نابي ون حوالتيام بكن ازيو موافق كن فكي 2 مليار عالم إسلامي هنا حمو ادعاء كنقو ام حوال بندي خدانا وام جبو خدا خدمتت كن وفاقة جامعة وذكر وعبادة وحج وعمره وخير وخيرات تينا كرين إيرو بچاوا سر مشوليا خو مگو ام كرد جيانه د تنن جيانه د مناينه قبول كرين تقابلا مسلمانه د دنيا د چيا كي حسابه مسلمانه بچتكي مسلمان خوديه چنا كي د دنيا د خودي پيفن خودي پيمانن خودي عادن 2 مليار عالمه اسلامي هيا اما تيرو جكيب ببرسي سيدا كاز برا ديندار بي برا نديندار بي سيدا كمسه قال برا عزيز هون دنگ سيدا باش دبيزن نا اير كو وقت هون دنگ سيدا باش دبيزن كلام اخو ببيشن از باورتكم د اوي دا مشكله كي سيدا دنگ تباشه بكو حوالك برا رياكسيون بدمه بري تداوم كسيدا بله دنگ تتيمن نزاتيم لا تشناج مشا زوين تمام اجا تجكي جان سياست مدار دنيا بپرسه دبي سياست دنيا آبوريا دنيا دسته يهوديا ده وما چاوچي وما نفوسا يهوديا دنيا ده چقاسا ما ابنا يعني نراستيه يعني كا مسلمان خودی کا مسلمان حوال بنده خدا بو کا خدا حوال بنده مسلمان ما بو کا حوال بندیا خدا و مسلمان الکوده ما يعني وقتی گو قال لك انسان ايرو دو دنيا دو وقتی تلوات نري بپیوا خو مسلمانن اما بعمل خو علاقه و بسام رنينا يعني في مساله جي وقتی گو طب في شكل لي نار ام دي سلفي ام لفي راست بن يعني کا حوال بندیا ما خدا الكوما اجد فردا دا استنگي هنا دي شاشتي هنا يعني جد دوا يكا يا حاشا ثم حاشا ثم حاشا خدا ناخد يبيوا خوي كي ابجي محاله انساني قد في باور يدي بيش خو نعوذ بالله اف كفر يعني ما تش معنا وينا دمكي جو مسلمان ناخد يبيوا خونا زاني مسلمان شنو ازي منك قال كي بسيط بدم روجك لو كان مش مكتبه ها بتركي ازي بكردي بيجن جو بابا ازي فقره كشتره بخوينه از ما مستوي ناس كلم از زانم ما مستوي انسان كي دلاله بيجي مگه خدا مگه دكا بيجول جو بابا تهب على شهفره بيجين دبي كاكو ما وقته جو دو عربات هبن وعربا متنبه تي عربك جيا خو بدمه جو طبيعي ازي متى و چاواز ناد متى معنا خو حوالتي مشتريا ودا عربي مهبن وعربات تنبه ودا عربل دفي دريه مبن وتي بيا هري وري ما قيد شد بيد حوالتي ازي بدمته طبيعي دبي جو هوال جو ها جو بكي وقتي جو دو خانيه تجي هبنتي خانه كي جي بدمه وندمك ياو چاو حواله مويد كريا خلقه دبي ودو خانيه مهبن خانيه كي من الويد فالا بي ازي
و ez nedim hevalê xwe ma qey ev di hevaltiyê de çê dibe elê belê ez ê bidim tabii yani wer xwe aciz dike yani ku cara sisiwa gu heval guha gu ma di topê te hevin tê topekê bimide gu hevaleyî ma sekinî gu na gu hevaleyî şaş bi gu heval tu xanî bimidide tu erebê bimidide ama tu topê nadê me qîmetê topê çi ye qey tu topê nadê me gu keko bela di topê me hene ji bo wî awayî yani alema İslamê em Müslüman îro camêrin di wa tiştê nebûne de em camêrin wa tiştê gu nebin em didin em fedakarin yani em jê hatîne yani ama tiştê gu hebin em nadin yani mesela me di vir de gu min gotiya xweda hevalbendê Xwedê xweda hevalbendê Müslümanê di vir de eleqa em ne hevalbendin ji xwe re em ne rastin ji xwe re em ne durustin ji xwe re ez her car dibêjim ji bo ku alema İslamê mewcûd muwafaq bibe di tişt lazim e yek jê lazim e çi bikin ji bo Xweda bikin a di duwa çi bikin weke Xweda bikin ê bi Xwedê ji milyonekê yek müstesna her du jî pêk naye ya çi bikin ji bo riyakariyê dikin camiyê çê dikin navê xwe li ser dideynin buzdolabekî dideyne camiyê bi hezar weraqê diçim 200 weraqê etîketekî jê diçin bê li ser rihê filan kes Fatiha yani yan ji bo reklamê ji bo rûmetê dikin û yan ji bo rûmetê dikin û yan jî ji bo berjewendiyê xwe dikin weke zihniyeta ez her car dibêjim yani di dîrokê de nav nayê bîra min dibe çi dibêjin ew ê Amerîka Maliye Bakanê wana bibexşin kelimê Kurdî hatine bîra me dibe lazim e wextê ku dolarek ji bütçe Amerîka derkeve bi yardım alîkarî ji bîradekê dunyayê re herê di dawiyê de $10 gerî vegerin yani ji bo ku Amerîka dolarekî alîkariyekê bi welatekî re bîladekî re bikin lazim e di dawiyê wî de ew dolar $10 bi xwe re bînin Müslümantiya me Müslümana jî were ya ji bo reklamê em dikin ji bo navê xwe yan jî ji bo ku em wê dawiyê ji me re tiştekî bêne ji bo berjewendiyê xwe em dikin yani ji bo sadece wextê ku ji bo riza Xweda me kirivana gereke çim ji bo wî awayî Qur'an dibêje riya şirka biçûk e gereke riyakarî di emelê me de nebabane ama îro em dinerin tiştekî bê riyakarî di emelê Müslümana de îstisna xarîj tune yani belê me dîse bela kir dengê te naye sêda باش te godarî dikin gotinê tetê baş e problem nene belê îca mesela dîn sêda me cewaba wê neda te got dînê heq û dînê Xweda dînê heq û dînê însana te ew gotî bi xêra xwe car dî dubare bika bo ji bo ku dînê heq em fêm bikin yani ji dînê rast bijîn em wî çawa bikin em heyanî ku vî yani vî nîfaqê dernexin em wî fêm nakin ji bo em vî nîfaqê derbikin ji tirvê qeweta me tune îja qeweta me tune be em nava nîfaqê de jî bijîn sibê hesab didin Xwedê çawa çê dibe peki em helê me çawa çê dibe lazim te em dînê rast çawa hîn bibin sêda ji bo ku em dînê rast fehm bikin bi civakê bidine fehmkirin divê em pêşî di sê asta de derbas bin yek bingeha dîn li ser çi ye yani dîn li ser çi hatiye avakirin dîn bi xwe re çi têne bingeha wê çi ye yani te dît weke ku di hedîsa şerîf de tê gotin wilo klasîk herkes dibe bunyel îslam û ala xemsin dîn li ser pênc stûna hatiye avakirin ez ne vê anlamê dibêjim ez bi tevahî dibêjim yani kelime te re tiştek bibêjim Kenan Demir kardeşim bak
Şimdi konumuz bambaşka bir şeydir. Yani insanların kafasını karıştıracak böyle kelimeleri niçin kullandığınızı gerçekten de bilmiyorum. Sizin yerinizde olsam sadece dilerim Seyda bize ne söylüyor onu bir anlayalım. Bırak arkadaşlar anlasın. Ondan sonra yine yorumunuzu yapabilirsiniz. Bir Seyda. بله بریا هر تشتی بنگاه دین ایجا بنگاه دین بکرتایی زندی بونا جیانا بهوربونا خوشیه و آشتیه اف بنگاه دینه yani ama ایرو تل عالم دنیا دنره بنگاه دین چیه کشتنا شر پفچونا پیکاریبونا بآياتها وبحديثها أزناخ وزمنابي أوا بيجم بلاد خلقه إشغال دكن بلاد خلقه تارمار دكن بلاد خلقه غصب دكن أما آيات وحديثات خوين جبو بنگاه دين چيا سيداي مخابن آنجا خمكارن شبكه برنامه كل سر چكن بنگاه دين سر چه آوا بويا يعني جبو بو دين خدا بفهم كرن تجمر ها چند دقیقه بو کرتی تبکار ببین زمان لورا او خرافای دنوا کتی نوا وی دین هانی yani ev dini hani bu dine kitin tiştekidin u insan jî li ser navê din yani zimanê xwe dirêjê Xwedê dike dirêjê pêxemberê Xwedê dike dirêjê Qur'ana pîroz dike û ew jî têr nakin dirêjî însanê bi rastî jî aşîtxwaz însanê bi rastî jî nesihet û heqîqetê jî insana ra dibe insanê bi rastî jî rêya rast ravayê insana dide yani zimanê xwe dirêjî wan jî dike yani em vê dere sadece mesela mînakekê bidin em behsa Xwedê dikin heq dikin rastiyê dikin edaletê dikin ji me re pênc kelime têne lewra ev însanana yani ku ev ya jî dibêjim yani heqê xwe helal bikin bi rastî jî eğer ku me jî vana heba wan dirêjî me nedikirin çünkü wanê bizanin em xizmetekî boî çêkirinê danin yani ev xurafa rûyê van xurafa da îro em gir rencî de bûnin heya em ya ji nav xwe xelaz nekin em nikanin şexsiyet û şerefa xwe jî biparêzin ji bo vî ez dixwazim tu ji me re hebekî bi kurtî jî qal bike Keko yani ez bila dîsa peyvam xelet nefam kirin haşa nego em bi tevahî heq didineva ama ez hinga heq didimeva çima zihniyeta din piştî wefata Pêxember aleyhissalatu vesselam bi dîrokê de hêdî ji heqîqetê dûr bûye heqîqeteke dî bixoraniye migot bingeha din zindîbûna jiyana bihevrebûna yani bihevrebûn bira Kurd bê bira Türk bê bira Arab bê bira Acem bê bira Musulman bê bira Yehudî bê bira Mesîhî bê bira bîr û baweriya wî çi bê yani bingeha din ser vê hatiye ava kirin û bi xêr û xweşiyê yani ez naxwazim mesele dûvdirêj bikim wextê ez têkim ayeta bêjim wê gelkî mesele dûvdirêj bê weke got min gotî ancak di bernamekê de em vê bêne ziman ama bi kurtayî ez ê bêjim yani dînê İslamê nemani'a got Kurdek Tirkek Erebek Acemek Musulmanek Yehudiyek Mesîhiyek Ermeniyek Seyda kelama kabıskını rica etkim. Kenan Demir doğruları dinlemek istemiyorsan kardeşim programımızı terk et git. Yani ortalığı bulandırmanın bir anlamı yok. Dinlemek istiyorsan git. Seni ben göndermek istemiyorum. Bu birincisi. İkincisi şunu söyleyeyim değerli kardeş ve arkadaşlarım. Hevalemine heca. Em bersi ve na gorey mijari hum bersi seval bikin em bidin. Em juar rica dikin em dibin biskin biraz Seyda gotine xwe xilas ki ez ê dawiyê sewalê we jê bikim ku em ê berdinima xwe qepat bikin. Belê Seyda me qisûrê neke em dikevin navê gotinê te jî dibirin heqê xwe helal ke. Na rica dikim yani. Yekî Musulmanek, yekî Mesîhî, yekî Yezîdî, yekî Zerdüştî, yekî bîr û bawerî çi bê pê bîrata nemani'a got bi hev re bijîn dinyayekê de. Hal tam tersina, tam aksina Pêxemberê Xweda aleyhissalatu vesselam jiyana dunyayê teşbîh dike bi sefera keştiyê. Yani
عالمك كشتي ده كشتي بحري ده تشي اگر او كشتي بسلامتي بقي ليمان اخوا او انسان تمام وخلاص بن اما اگر هنك انسان دوي كشتي ده بولا امي كشتي قل بكن امي جي قاوي درخن وامور حاصل زرار بدنا كشتي بن آب ببي ويتم ببن هلاكي جبوي اواي تشبيهها قول رسول خدا عليه الصلاة والسلام جي تمام انسان ركريه بفي شكلي لازم ام تمام انسان هر کس کی به شر و به پفچون هر کس کی لسر باوریا خوا به هفرد منطقه بنگه انسانیت ده به هفرد جیان بکن يعني مثلا وقتی کو ازوید بجیم اف نرینا قرآنه اف نرینا دین خدایا اما مخابن ایجا دینه گو خلقه اشخور ایرو لب آنینا شبو گو سلطای خوش بو اداره خوش بو ولات خوش بو دولت خوش بو برشوتی خوش بپارزین ویچتی قبول نکه يعني هاش بو گو ویجا ها اف نرینه حالو جیل سر ناوی دین تینه گوته هنک انسان وقتی گو بی شکلی لوی دینه غلط بنرن حالی لاش دین عاجز به يعني خلاصة وقتی گو دین تشبيه دين از بتشتكي بسيط بكن يعني صلاة چلو يكلنجيتا وقتی ورن بزوره چلو چارات يخنلنجيتا ويا چلو سيونهات يخنلنجيتا ده چاب کی نممکنه نامشه چلو چار ویش لنگیتا بکوه و چرجی لنگیتا و تیدا بشده نابه جبوی آوائی دین از ولب کرمانجی کرتو کرمانجی دین اصول و آساس و قاعده برخودانا جیانا کبرومت جیانا برومت جهر کسی ریا اجا وقتی کو اوانا نوی فهم کرین و حال حاضر جی معلومات بكيماي تيزانين اجا هنك انسان تفرده هجوم بكنجي يعني نكو حاشا يا ديني خدا فهم نكرنا حدا هجوم تكني ده ويانجي او تشتيقو هجوم تكنا ديني خدا ديني گو اوتوريتا اشخوار لب آنين لب چكرنا ديني خدا جبو مصلحة انسان آيا جبو رحتيا انسان آيا جبو خوشیا انسان آیا دین خدا نه وکا ایرو گوته زانین استثناء خارب جبو عذاب دانا انسان آیا جبو شر و پفچونا انسان آیا جبو انسان مثلا اف ذهنیتا گو دیرو کا اسلام دا کتیه ناف دین اسلام دا و دین اسلام کرنا دین فتحه لسر ناوه اسلام جبو خوده چونا ملت آرش بلاد آرا گوتنا یا اونه مسلمان بین یا همه و بکجن یا اونه مسلمان بین یا همه و کوله بکن یا اونه تسلیم بین یا اونه وها بین اصلا قطعا تشتکی ورد دین خدا ده تنیا و دجانا محمد علیه الصلاة والسلام ده تشتک تنیا اوانا تمامینا پشتی وفاتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیاسی اوتوریتاش خوره لبانینه یعنی اصلا تشتکی ورد ند جیانا پیغمبر ده ند قرآن پیروز دت نابیننی راستا ایرو حاشا ثم حاشا خوته خدوسا هنک انسانه نه مسلمان حاشا ثم حاشا و آیت گود زمان حربه ده نازل بونا ده اثناء حربه ده نازل بونا ذاتا حرب يعني خود تعالى کسی مجبور حربه نکه فقط قرآن بکرید بجید به کسی کو هات تا بکجا کسی هات تا بکجا اما نگوت یا کسی مسلمان نبی بکجا اما ایرو مخابه ذهنیتا موجوده ناب عالمه اسلام ده قلق علماء ما ومسلمان ما سلاوه الانسان کی مسیحی راس نابین الرد المردین ادمینم دجیانا مده روزانه ده قلق جارا دستو که ده ملت راستا ما هاتیه گوتیه سیدا ما مرف سلاوه الفلها بکه مسیحیه بکه جائزه مگوتیه بله گوتیه سیدا مرف هر عیدا مسیحیه جائزه مگوتیه بله گوتیه سیدا مرف هر خوارنا وانا مگوتیه بله ادبه سیدا مسلمان عالم فلان کس ور قبول ناکن مگواج اسلام فهم نکریه او دین محمد علیه الصلاة والسلام فهم نکرنا و یانجی فهم کرنا نای حسابه و اوتوریتا سیاسی جواره ورد بجی او جورد بجی اصلا جبو مثلا ایمان آنینه
جبو مثلا ایمان آنینه و نه ایمان آنینه شر و پفچون د اسلام ده تونه یعنی اف ذهنیتا گو ایرو حاله حاضر بویا چاند جی اسلام را فتح کلتوری گود بشین چاندا فتحه نراستا نوریا ایرو وقته گو اف ذهنیت راست به کی جی نیارتی اسلام بگه از گازن جی ناکم وقته گو اس هزام چه بو قوتام چه بو از بیم تا بکشم خوده نکه یعنی ایرو توید مده دبینه و تنره ذهنیتام اوه منطقام اوه میجیم اوه حالی لا تنهلی از مذهب بمتیم بپرچخنی کابره نرینا اسلامی گو مسلمانتی گو دین خدا آشیتی اجبو هر کسی دجیانا خدا بچی بیرو باور به خدا عز وجل از بجی استعیذ بالله يسبح لله ما في السماوات والأرض هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم تمام موجود كائنات تصبح خدارت كن بس إنسان خارج هنك شيء تصبح خدارت كن إيمان خدا تين هنك شيء إيمان خدا ناين تصبح خدا ناكن خدا عز وجل بجي چه به کیج و چه بکه تعبیرا ما طوریکی و صد باوی خدا ببینتن اما بنر زانبه کیج و چه بکه از ود بینم از حسابه وجو بخازم خدا عز وجل تو انسان مجبوری مسلمانتی مجبوری ایمان آنین ناکتی اما خدا عز وجل تمام انسان مجبور دکه گو خوش ظلمه بری بکن برا عالم اسلامي برا خوش كافر افكن برا خوش مسلمان افكن برا بيشي ظلمان افراكن از دوام ليت بيجم رضا كفر نه كفر سيدايمه رضا ظلمه جي نه ظلمه سيدايمه خدا عز وجل اجبو ظلمه عفوا جبو كافري پیغمبر شيان يقوتيا چبكيا وما على الرسول إلا البلاغ المبين يا پیغمبر میں یا نبی میں یا رسول میں یا وظیفہ دار میں تے راستی جوار بيجي إيمان آنين نانين جي على قيد جيتنا إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يحب من يشاء تے نکارے کسی بین ہدایت اما خدا عز وجل اے بخوازے کارے بین ہدایت تے ایمان جوار بيجي بتا ایمان آنين بتا باور بون بونا حوالي حقي بونا حوالي عدالته أوا عزمونا أخوة قوام قرتيات كنا في الدنيا امتحانا أوا عزمونا أخوة بدرخص إن شاء الله خد تعالى رجاء قيامته جنته بكرنا ونصيبه باورمن دتما أوا عزمونا أخوة درباسك وقته قو إيمان نانيجي أو عزمونا أخوة ومداكر رجاء قيامته نعوذ بالله خدا ما وتمام إنسان مسلمان بطارج آخر جهنمي تمام إنسانية تجي جهنمي ببارز أهل جهنمي على قيد جيتنا كي إيمان ترجيح بكي رياوي فكريا كي كفرجي ترجيح بكي رياوي فكريا يعني جبو إيمان آنين خدا عز وجل پیغمبر شتو پیغمبر نگوتيا ونه بخلقه را شرکن ونه وابزوره ان إيمانه اما آلية دي گو ظلما خدا عز وجل چد بيجي بنگه إسلامه أرمانجا إسلام أبا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت مج تمام أمتا را پیغمبر شیان دیا شموگو بس عبادتش خدا را بکن و منع خوش ظلمه بکن پکی ایرو اف ذهنیتا شربانی گو کرنا نوا اسلام دا اف ذهنیتا پفچون گو کرنا نوا اسلام دا اف ذهنیتا کشتنه گو ایرو کرنا نوا اسلام دا و عالم انسانیتش اسلام را کرنا نیاد و یا انبیجن مسلمان و انسانی نه مسلمان جهب را کرنا نیاد ایرو حال حاضر موجود اوه ذهنیتا سردست اوه مسلمان و نه مسلمان جهب را نیاره چونکی وقتی گو هیزا مسلمانه چه بو جامعه خوینن آیتا دبیجه ور حاصل امی حالو کن امی حالو کن بدلاوه مسلمان وینا بکن برا پیشی
عیبا خۆ ببینن دەبژ هەواڵتیا زوڵمێ بەردنیانی مەگۆ چێ مەگۆ ڕازیبوونا کوفرێ کوفرە ئەمە بەرخۆدانا کوفرێ تەبلیغە نە زۆرداریە ئەسڵان و ئەسڵان زۆرداری تێدەتونەیە ئەمە بەرخۆدانا زوڵمێ چییە زۆرداریە رسول خدا عليه الصلاة والسلام وكيد حديثات بيروز دتبجي انصر أخاك ظالما أو مظلوما براي خوا ببا آريكارش براي خوا را چه ظالم بي چه مظلوم بي صحابي جارد بيجن يا رسول الله مفهم كير مظلوم بي أمد هاوراوي هارن أما ظالم بي أمد شاواكن دبيوني بنا مانع منعاوي جوي ظلميكن حديثي بيروز آيات بشكل قال لك أنا أصنع خوازم برنامه دو درج ببه معنا بنا آلیه کفرت تبلیغ که خوشکاری و آلیه ظلمه تل بر رابه به هزا خو هزا تدگیه چه وکا حدیث بجی و هو اضعف الایمانی اگر هزا تدگیه دا دسته وی بگره دسته وی جه وی دسته ظالم جه که yani. دسته کافری نه جه کرن اما دسته ظالمی ته جه کرن سیدایمون والله گوتنی تا ایپی خوشن امشتر دبیجن خودشتر راضی به اویا دست پیککی بو وقت ام دبیجن فرمو چکه ام دریج بکن یعنی هی قصد نزدیک سیسید انسان ما گودارید که لی ام دریج بکن جی اخواجی خوشننه ایپی سوال باور که از اون سوالا نجی تناکم لی اساده جه ویاش دراد بجم اشتراد بیم لازم ته ویا تجمرج ببالیکار و ام جهب را ببالیکار ورشون دا امی تعرحسس بکن تتیک نیوان خواه لسر حقیقتی که چاوه تکو اول دست بیکا دین حق چیه دین چیه کوی داری دا دست بی بکن ادبیش من بتر دوی داری دا دست بی کن لو رامان گوتنی تایمانی هات زمان باور کج گوتنی اپی قنج و اپی خوش بون امشترات بیم خودشتر راضی به تو کلمه خواه به داوی بکن میدی سوال شتر ناکن ولو نها ايما مگو از ویا ببجم سيدا خارا ام ملتك براستيجي فقيدا يعني انسان ما قدرت كجي ما هدف فهم نكري يو ام دينك باور كري ام هنا نظن نماجه تربيه چرته کرن اشار ویدیوس چه بو ام کارون چه دروا من دينك تعقيب كري ام نظن غسلاوي چرت سرخد دکن ام دينك تعقيب دکن کو ام نظن نماجه عيدي چوات کن إجا جبوي وي أم هنك تشتاجي هاباري دوي إزاحات جي بكن إن شاء الله تعالى تكلموا أخو هاباري تو بك أموير بكن أم برنامج أخو قفات السيد دايما تمام سيد دايما أز بكرتاي وهذا جم دين إسلامي حقوق تمام إنسان وكهفت باريزي دين إسلامي ده حقوق مسلمان وحقوق مسيحي وحقوق يزيدي وحقوق يهودي الجورا جياني الجورا زنديبوني نالجورا باوريه الدين الإسلامي ده حقوق الجورا زنديبوني الجورا جيانبوني نالجورا باوريه جبوي أوايجرك عم خوش بينا فهم بك جو دين الإسلامي جداتيه ناخي نقبينا إنسانا كان جمع أفتش فهم كير گو دین اسلامی را وک هفیه و خوشیه نه زحمتیه از باور ما مثل فراز بنیانی اما حتی گو ام فهم نکن گو دین اسلامی جهر کسی را وک هوا اف شر و کپچون جنوا علما اسلامی و دانا بی و فسادی جنوا مدر ناکبی اجابا خصوص از خوازم جملت کرد را تشتکی بیجم یعنی ایگو ام کردن بنرن اگر دینك جي تركارا دولة بوني بخورة تيني جي عربارا دولة بوني بخورة تيني جي فارسارا دولة بوني بخورة تيني جي يهوديارا دولة بوني بخورة تيني بس وقتی گو کرد گو ولا گرک دولتك ماشي هبه کرد دبنا بتعبيرا گود بيجين او کسی گو متى اسلامي پارچه دکن وفتنة تخنا نقبينا متى إسلامي دا ودبنا السبب زعبونا إسلامتي حياني كرد دوي باورية دبن كرد بسرنا كمن أف نراستا أف غلطة أف شاشة أزي يعني دوردا تشتكي قلكي باسيط بيجم كنجي أمبونا وكا هفد جيانا روجانا دا كنجي أمبونا وكا هفد جيانا روجانا دا
براتیا ئینسانی کەتە ناوامە معنا وێناکە هینگی ئەمێ کارم مسلمانجی ببن لەورە بنگەها دینسەر ئینسانیەتەیە حیا ئینسانیەتا مرەڤ نەوێ قبولکردن دینێ مرەڤ ژی نایە قبولکردن ئیرۆ ئینسانیەتا کووردا نایە قبولکردن وەختێک و ئینسانیەتا کووردا نەوێ قبولکردن و دێژیش کوردارە هاتبێ معنا وێناکێ بطريقة أولاد ديني واش بني نهتي قبول كرن وفعلا جي ورا براتيك جي ورا يعني د براتيك دي جيرو ورا يعني خالق مال سير نافي دين دكوجي وكا عفريني وام نكارن بيجن ولا افنات دينه كما ونورتك peki kajve peştir ma çaya yani jve kan baktır çaya yani jboz bi az jbo vena az dbejim az bavarım و از هیویدارم جو خدای عالمه گو خدا عز وجل پیغمبر خدا گوتی اللهم اغفر لي ولمن سمع دعائي يا ربي تمنو ايگو دعائي me dengem diçe و عفو مغفرت بکه ام جید و پیشی جو خور دعا بکن و داویه رحمتی حسن البنا جی رحمه الله ايگو سروك اخوانا حركة اخوانا چه كريا دبي دعوت چه اسلامي وكا كفري گو تباوه جناب آوه ولو دلغه مزن ببي كان جيما كردا پیشیش دست خوبه كر ما جخور خوشي خواست ما جخور باشيتي خواست و هيدي جوالي خوش در دوران خورج خواست ان شاء الله امسر فيراز بي از هيويدارم خدا گو خدا عالمي باشی و خوشی تیخ نصیب ما و تمام عالم دنیای و خدا ذکر و عبادت تمام مسلمانا قبول بکه و جنها و از بیجم ججنا پیروز تمام عالم ایسام پیروز به خدا عز و جل به ججنا هانا بکه سبب خوشی و کوی و آزادگونا تمام گل دنیای امانت خدا به منت خیر و خوشی خير كذا ترقيت ما ديل تركه بس ما ما خير برا نا سيداي انا مورف عم كرم گو خيتا گوم داويه بين نا سيداي عزيز هيجا براستي شي ام بهاتنا تا اي بي كيف باش من قدش ترازي به قد تعالى المتزيدك ان شاء الله تعالى نا براستي جي ام لاتي كرد محتاج علمي حقا محتاج راستين ايركو ام راستي بزاني بن ام جهر درستي زانن شنن تگوتنا خواگو خودش ترازی به تگو عملتی کرد ج خلکی را گلن شخوارا کل بن نه لازم ته ام شخوارا ببن گل کو وقت ام شخوارا ببن گل ام خلکی را هنگا دو کارم جو ببن گل جو کل او نغم ولولا قد قال مجبوي خلکی جمع نپرس لجبوي ما ج اهلی ما جمع تپرس جبوي بي براستي جي انسان وک و محتاجن کو علم حقیقته هم ببن و بدن هم کردن جبوي ام جوار ادبن سر چاوي مرهاتن نها نميجا ايدي سبي معلومه كو ايصال كز نكاره هر مسجد باوت كم نظام لجمع هون تهر النار از نظام لجمع كز نار نميجي نا لجمع جي سيدا لجمع جي كز ناري اري نا انسان يكون بخواز دمال دان نميج بكن دي مخبل مشتركو مقو ام دينك لحابين اللي ام هنا عبادات وي نزاني جامع شاو قرآن وي چماوي وي بزاني لو خالي تعالى دوي ديني دا جزات آيات أول شيء دبي اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني خالي تعالى دزاني بكو أن ملتك جاهلن كو أن بخون وخبيش وبخن ليه ما أوجي نكري الحمد لله نعم مسلمانا ما أفيا إثبات كري سيدا ما مسلمانا بشكي قرآني يعني نيفي ونيفي ما حبك فهم كري چه بشوية عبادتي وبشوية مخوادنا سر مريا لما بشا حقوقي يا إنسانتي يا عدالتي ما وي فهم نكري وأمنا قازم شيء فهم جي بكر لازم تي انسان وكا وي حقوقي وي عدالتي وي راستي بما بدا فهم كده جبوي بهم خو اماده بكن كو ام جوا سوا بكن هم بدا يمكن و ام جوا هند بهم جواز جمعين بابا ان شاء الله سيدا ولا ازنا عالم از قالك جارات جوات هذا وقتها صحبات كنت بما سيدا مالاي ادبكك ولا ازنا مالا ما لبل القايق ومالا من خافين نزانما سيدا مش مرة دعاء خا داوي بك
وام اول از دبیجم نمیجا عیدی که تو تخوازه ببیجه آن از ببیجم نمیجا عیدی هم بکرد سيدات تبجه المجا عيدة تبجه نمیجا عیدی بگوره امام شافعی ذات نمیجا عیدی نمیجا که سنته لسر انسان فرض نه اصلا فرض عیدی خطباویه لورا نسعت حقیقت که تجی انسان را دبی مزنایا خودی تجی انسان را بده فهم کرن یعنی فرضاوی خطبه اینه نمیشه بگوره امام شافعی تو دو رکات نمیجده که كنت نميج كنت بين يادم دكم نميجا عيدية وت ركعت أول ده حتى كبيراتين أنت بشري ويت فاتحة بكون و سوريكي بكون أنت هر ركعة نميجا دنيا ده جب جوراي إمام شافعي دبي بيج تكبيرات يبينه ليه إمام حنيفي روشة جداي أو شارو سسيت تينتي إنسان يكون بخواز دمال أخذ نميج بك نميجا عيدية أو بوي أو يبك يعني نميجة كي زور نن يعني أصوله كي زور جبوي بيتونه نه ولا يسي دائما. بله يعني herkes دكاره بك أصلا نسعات الدمال ده مهمة يعني أزويد بيجم herkes جخبره روح عيدي رابو بي يا ربي والله ما هيك يعني برشيمان كأهلي خوان جهدو تشفيم كر جمال باطا تشفيم كر زاري ويجي تشفيم كر يعني النسعات الدناو هذا برهري بر مهمة اگر كتب خوازت تشتكي بده سر شعبي مكرم كسيداي هنا هذا أزبني المجا عيدة وقت يعني زمان سنتها وسنتي جي أول المجا ناخد بيج بول مجا عيدة خطبة جي نلازمة يعني معلومة چونكي أو خطبة جماعات رتكر ناوي ويش خل سر يعني جبو قد ناوا مالبات دبيكرن شخورا هر دو ركعتين المجا بكن احتياجها بخطبه جي يعني بخوازي كاري نخوازي جي سنة بون الميجا يعني باش سيدا مدعي بكم او قبال بكني لو لا هنا تعاجز كن فياج اشترى هيدا باشا هيدا باشا سيدام امانتي خدا بمنة خير وخوشي دا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سرسري من سرچاوي مراد دائما خدا جو راضي به قلي براي عزيز وهجا وحيانها ام گوداري كرن ام جوارا دبيجن خدا جو راضي به ام جنيوان خرا براستيج دبين خدا جو راضي به ما عجز كر اني هات براستيج ايرو كنتشت ما اني هات زمان اي بي جدا بو اي بي فرقه كي مزن هبو بفكره كي جدا باواكي رامانه كي جدا ام حقيب في اوافي يمكن قلي براي عزيز وهجا نا اما روجي قلت ام هاتن داويا روجي ما روجي دا قاسي هر روج از بوارا بوم قاسي كو دست مهات كو حقيقتا مجي فيم كربو مبودا فيم كرن كو مبود بعلم جدا مجوان سوال كر وان برسوا مدا ام جوان راد بيجن حرشي كو تبل ما بو قد تعالى خير قشتي قبول بك ان شاء الله تعالى ام بيجن يا ربي ما روجي خلاص كر مجبويتا ام برشيمان يا ربي تبي ما هاني في عيدي هاني تيك وسيله آزادية قلمة يا ربي تتيك وسيله يكيتيا قلمة يا ربي تتيك وسيله شفاء جبوي نخشمة يا ربي تتيك وسيله جبوي درد ودرمان ما يا ربي تتيك وسيله جبوي تنقاسيمة يا ربي تتيك وسيله او انسانك مالي ويسري ويدا خرابو خانی وی سری وی داخل بی کوشتر بی یا ربی تتیک وسیله وان انسانانا گری وگرن سر آخوی سرواری بی یا ربی تتیک وسیله کو او مظلوم و محسوم انسان کو حقارت له دایم او ظلم کرن تو ظلم اوان ظالم على بر شعب وان براستیج رزیل و پریشان بک تتیک سبب وی یا ربی مکافاتا کو تدد انسان بندست مکافاتا کو تدد انسان کو جمال خو جوار فهاتیه قطاندن توان ظالم على بر شعبي وان رسيل وبريشان بك في دنيا هاندا توان جسري وان دور بخ جي انسانيتي دور بخ جي حقيقتا كو كري تكري نصيب انسان توان جي دور بخ تو اروان انسان پردكي ابدي تيجي كو اويدي ظلمي ولسر انسان ناك يا ربي يا ربي كنت ايام وان اصلاحنا كتوان ابدي جي انسان دور بخ يا ربي يا ربي تفي روجي هاني في ايدي هاني جمره جزار مرا جمالباتا مرا جي اهلي مرا تيك وسيله خيري تيك وسيله حزوري تيك وسيله باشيه تيك وسيله حق فمكنني يا رب العرش الكريم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت الجواد الكريم ربنا تقبل منا انك انت ذو الجلال والاكرام يا رب العرش الكريم
آمين والحمد لله رب العالمين. انديسا سپاسی خو سیدا رات کنم جرات بیم خودش و راضی به خود تعالی جوا گشاج راضی به از آن داد بیجم ای دعوا پیروز به خود تعالی و عید هانش ورته که وسیله حضور و حقیقت یا و یا مالبات و یا همیا گشت برای عزیز و هجا هم بمینه بخوشیدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باور کم برسی به ایرو ندا وقتی ما تنه بو حقیق و حلال کن که او انسانی که سوال کرو بو ما برسی به ندا حقیق و حلال کن او دکارن جمرا مساج بشینن که قاصد دستی موره ام آلیکاری بدن جوان برای عزیز و هجا حوالا کنه که حوال دقازی وان بوی آواج مهبو گوتو بو ایلا ام دخوازن نمیشه بریا دیجیتال یعنی بریا ویدیو بریا تلفونا بریا اوان ملکی جمرا بکه که امجی لدوی نمیش بکن براستی چی ما اویاج یعنی فکری ما ذاتا ممکن ندبو تشتکی ور نابه ومديسا جي قضيه في علم هاني قضيه علم حقيقه وراستيه مجوان بينش هذا انسان يكون راسغوتي بينش هذا انسان يكون علم القران دزانه مجوان راغو قالي سيداي عزيز وهجا ما ام دكارن دمالا قدا ببن ملاج بو انسان يكون دمالا قدا رونشتي كو كسنقله القران دا دي اسلام دا تشتكي ورتن ام نكارن تشتكي وربكن ام ديسا دبيشن براي عزيز وهجا نميجا ايدي نميجا كي سنة نفرزه لي هم بكن هم باشتكن هم نكن جي جبوي و بروبلم يعني نساعتا هم دمالا خدا بكن تشتا هري پر باش تشتا هري پر قنجه ويا بزانبن مديسا چوا جوارا گو بگوره امام شافعي اير کو انسان دخوازن دمالا خدا نميجا ايدي بكن ركتا اول نيتينه تي الله اكبر دست خداتينه حب دوره تكبير ركتا اول داتينه تي پشت 7 دوران رکعت دو دیار رابو 5 دوران تکبیر تینتی دا ارا تکبیر دا به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دعواکی ور بکر باشت که نکجی اقا پر مهمنه که بگوره امام مذهب حنیفی تو رکعت اول دا 4 دوران تکبیر تینتی رکعت دو دیار دا 3 دوران تکبیر تینتی اوجی توملا دک 7 رکعت که انسان بخواد مال خدا بک دکاره بک خدا تعالی خیر و عبادت و عمل و قبول بکش بوی خدا تعالی فکر و زکات کو و دابو خدا تعالی بگی نجبوی خو دیسا جبیرا نکن فطر و زکات خو هینا سبه نبی عیدی کو جبوی فقیر هون کیفاش بکن جبوی فقیر هون راضی بکن فکر و زکات خو بدن فقیره کو او جبرا دلی و خوش به کو بزانه به خدا تعالی بروجی دا در مرحمت در رحمت سروان دا وکلی و هون جبونن سبب جبوي وجوارات بيجم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزنا وحميا بيلوز ومبارك بن هون سر سرا سر چاوارهاتن براي عزيز وهيجا.